Kiharo-ini gia 220 tauni-ini ya Moro ni kuo magana ma mbeũ njithi meyumiragia muthenya wa kiumia gucanura nyeki ngucanio-ini cia kumarehe hamwe na kunora iheo ciao. No na thengia wa mbeũ njithi aya kwirutaniria mathako-ini matiganite maugite ni matiganeirio ni thirikari makiria ya kaunti ya Naikuru kuona gutire uteithio makoretwo makiamukira thengia wa ruhonge rwa mathako guthukagirwo kigina o mwaka gia guthaitira mathako. Timu ino haha thi twina challenges nyingi muno ithuĩ ta timu ri ha twina anake aingĩ ni students na tondu ni students ri matire bia na all times we are paying referees. This is the second time tunacheza, the third time tunacheza county level, but so far hatujawahi sema kwamba ati kuna hata shilingi tumepata kutoka kwa county. Hii ni sisi wenyewe tu tunajifund, ile kidogo kampuni inatusupport, ile kidogo vijana wanaokota kota mbili tatu ndio tunajisukuma nayo. So hakuna, hatuwezi sema kwamba kuna ile impact tunafeel ya county, but tunaifeel tu wakati tunapoicheza kwamba naambiwa kwamba ni FKF ya Nakuru. But when it comes to support, there's nothing, totally nothing. Oho no matetete ni undu wa guthuka kwa iharo nyingi mwena uyu na makiria kiharo kia Moro kiria gitiganeirio ni thirikari ya kaunti ya Naikuru. Twina kiwanja ta Buziki na Moro Stadium kiothe kina mai thaici ona ndona we mwenye ndungiingira riu ni turahoya muno maturore kuu kwa drainage makinye tu maturore kiwanja. Ndahoya FKF mahote guturegister timu nyingi tondu kuringana na gwitũ ward ya Kamara no timu igĩrĩ cikuo na timu cikuo rĩu rakorwo na imwana nyingĩ cithiĩte njohi-inĩ na ta kau Kasamura. Handũ-inĩ ha Inooro TV mathako-inĩ kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna.